Prvi zadatak treba da odredimo rod imenica i da ih rasporedimo ovdje muški, ženski ili srednji. On, ana, ano, znači on, ona, ono kao u srpskom. Prva reč ovdje koja nam je data u primjeru gorad je grad. Završava se dakle najčešće imenice muškog roda na tvrd suglasnik. Onda ženski rod komnata, završavaju se na a, komnata je soba. I treća reč akno, to je prozor, završava se na o, najčešće srednji rod. Hajde da vidimo park, muški rod, isto kao u srpskom, marka, ženski rod, karta, ženski rod, gorad, već smo imali, muški rod, padruga, završava se na a, ženski rod, to je drugarica, mama, također ženski rod, naravno, papa je tata. Dakle, njega ćemo, vidjet ćete kasnije, mijenjati kao imenicu ženskog roda zbog ovog a na kraju. Međutim, po samoj logici jasno je da je papa, tata, muški rod. Dalje, urok, to je čas, muški rod. Zavod, muški rod, također, zavod je fabrika. Zal, sala, muški rod, opet, pazite, znači nema veze kako se završava ta imenica u srpskom jeziku, pošto je sala, je tako, ženskog roda, u ruskom na zal, na tvrdo l, znači sigurno kao gorad, muški rod. Klas, to je učionica ili razred, opet muški rod. Strana, zemlja, ženski rod. Malako, kao akno, završava se na o, mleko, srednji rod. Ryba, ženski rod. Masla, to je ulje, završava se na o, srednji rod. Sir, muški rod. Jablaka, ovdje pazite, u ruskom se završava na o, znači srednji rod, jabuka. Klub, završava se na b, muški rod. Hajde vidimo dalje. Imamo još jedan ovdje deo, samo da vidim, vidi se. Žurnal, žurnal je časopis, muški rod. Karandaš, olovka, opet završava se na š, muški rod. Ovdje obratite pažnju, imat ćemo i imenice ženskog roda koje se završavaju na š, međutim u tom slučaju u ženskom rodu Rusi pišu još jedan znak na kraju, taj znak je meki znak. Dakle, ako je ženski rod na š, bit će š meki znak, ovdje nam je samo obično š, prema tome bit će muški rod. Tako označavaju ovdje. Karandaš. Rubaška je košulja, ženski rod naravno. Šarf je šal, muški rod. Šapka, kapa, ženski rod. Kurtka, jakna, ženski rod. Sumka, torba, ženski rod. Gazeta, novine, opet ženski. Knjiga, naravno ženski. Atjec, otac, muški rod. Brat, to je jasno, muški. Sin, muški rod. Mać, ovdje obratite pažnju na to što sam vam govorio ovdje za karandaš. Često će se desiti da imamo imenice ženskog roda i one će, ako se završavaju na suglasnik, obavezno imati meki znak na kraju. Dakle, mać je mati, odnosno majka. Prema tome, to je ženski rod, mać. Da, znači bit će problem ovdje jer nećemo moći odmah da znamo ako imenica na meki znak da li je ona muškog ili ženskog roda. Sestra, ženski rod. Mjesta, naravno srednji rod. Muzej, muški rod, ovo na kraju što vidite je j, to je j. Dakle, muzej, muški rod. Škola, ženski rod. Pismo, srednji rod na o. Evo nam opet imenice na meki znak, znači opet problem. Tjetrać je sveska, ova imenica je ženskog roda, to moramo da zapamtimo, zato što ćemo imati i imenice muškog roda na meko d. I posljednja, konvert, koverta, završava se na t, to nam je muški rod.